munye ave munye Kamanazare Nazareta ave munye Ngiyayikhetha inkosi yesabatha unyazi wezulu. Amen. Ehlabelweni lizamanazaretha u62 ivesi lesine. Obani ngabizwa sabe Mbatheni qhamuke endaweni yasempangeni ngaphansi kwezintaba zaSongoye ayibonga inkosi yesabatha. Amen. Ngiyabonga abantwana benkosi kobaba ithuba basipha lona singabantwana baleli ibandla ukuba sihlangene kanjena sihlangene evangelini lonyazi. Amen. Nokuphiwa nje uNkulunkulu lezi insuku ezisithupha izeficwe lolu suku lesikhombisa inyama yami isahlangene nomphefumulo. Ngiyafisa kuba khona kwami kube kuhle phambi kaJehova umhlo unyazi wezulu naphambi kwabazali bami lapho bekhona. Ma bengebehlele ebuhlungwini nasekuhluphekeni uJehova izabakhumbule ababeke entendeni isandla sakhe. Amen. Amen. Angishumayeli ke bafowethu ngoba kusekhaya la. Ngingisokhaya ngoba ngikhona lapha eClermont ayibonga inkosi. Amen. Ngikhumbula indaba abantwana benkosi engake ngayibona uNkulunkulu esimkhonzayo unyazi wezulu ethanda umndeni wakwaMdletshe. Lo mndeni wakwaMdletshe wawungakholiwe lapha ekhaya ufuyile nje nezilwane engafuya kuleli bandla
Wathi ngelinye ilanga lezi insizwa zakwaMdletshe zaseyihamba ziyozingela. Ithe iphumile lezi insizwa zakwaMdletshe zigudla osebeni lomfula. Ukhona umfana wakhona wayemncinyana nje eyifakela amadadla. Ogama lakhe kwakungagara. Bathe mabehamba begudla osebeni lomfula ungagara ehamba egcineni. Wayesiyashiblika ungagara waphotheka phakathi esizibeni. Base bephuthuma bayobika ekhaya ukuthi ungagara usephoseke ezibeni. Wase uza umndeni na wonke umphakathi uzokwengama lesigameko esesihlile emzini waseMdletsheni. Uma befika bema phezulu kweziba wase kuyolandwa abatshuzi ukuthi abazobheka lo mntwana osephosikele lapha ezibeni. Kwahamba Manazaretha usuku laze lashona ungagara kade engatholakali bacinga abatshuzi baze bahamba. Babuya ngosuku lesibili kuzocingwa lo mntwana akaze atholakala. Wabuya kwausuku lesithathu umntwana akaze watholakala. Kanti ungagara akashiblikanga obeshiblika ubanjwe inyoka. Ungagara mayixoxa le ndaba uthi wathi simbambile le nyoka yambamba yaze ejuleni kwasiziba yafika yamthatha yamshutheka phansi kwamatshe. Ucima nje ungagara akatholakali ngoba imfihlile phansi kwamatshe. Uthi ke ungagara yayisimbamba le nyoka imbona isithola ibreakfast phela sekuseni. Uthi ke ungagara yathi le nyoka isimbonile yambona yayisimshiya isihamba. Uthi khona lapho waqhamuka umkhulu ayingamazanga wafika lo mkhulu wathi sawubona mntanami wathi sawubona mzukulu. Uthi ngavuma wathi uyangazi mina wathi angikwazi mkhulu wathi mina nguShembe. Ngoba khona isikhathi esifikela umzalwane lapho khona azobe seyedwa bengasekho abanye abantu oyabe sebhekene esedinga uShembe kuphela. Noma kade penza enza yonke into ayithandayo kuleli bandla athi umnikazi wesonto ayenziwa uyenze mntaka Shembe ukuvune futhi ukuthi kwenze. Wayisayifikwa lo mzuzu onjalo ungagara uthi yathi lensizwa ihlali khona lapho ekujuleni kwebandla wathi mntanami mina nguShembe wathi uzungesabi ngizobe nginawe. Uthi wasengishiya lo mkhulu esehamba uthe esehambile yabuya futhi le nyoka yabuya yangibona yangishiya kanjalo futhi. Ngosuku lesithathu lo mntwana engatholakali Manazaretha wase ithi inkosi mayifika kuye ithi mntanami namhlanje inyoka yakhe isifungo sokuthi izawukudla. Uthi into engicela ungisize ngayo mayisele inyoka isikudla ungene emlonyeni ungayi ngekhanda oya ngeinyawo kuyona. Uthi ke ungagara ngenhlanhla yathi mqala isimbonile yayisisa einyaweni zakhe nawo amadadla lawo. Uthi ubukhulu bayo yayithi mayisa kuye kwakhanya ezibeni isolayo lilodwa lalingangeso lephantama. Uthi lo mfowethu emdletsheni yathi isimbonile eseqondile enjalo yayisisa imbamba. Uthe lapho khona esekhalo wayesiyaqhamuka lo mkhulu futhi. Uthi uthe fika lo mkhulu wakhuluma ulimi angalwazanga ekhuluma nenyoka. Uthi yathula inyoka yaquba nje. Waphinda wakhuluma okwesithathu yaquba inyoka wayisesho okwesithathu esesho ngolaka. Uthi yasuka ngaleso sikhathi inyoka yathi kwi ihamba naye yaze osebeni lomfula yafika emphalaza osebeni lomfula bamthatha umphakathi nabazali bakhe baphuma naye ngaphandle bathi ngagara kwenze njani yini lena edala ukuthi uhlala izinsuku ezingaka ezibeni kodwa uphuma uphila. Uthi ungagara ukhona umkhulu engihlangane naye phansi kweziba samanzi uthe igama lakhe uShembe. Ayisekhipha amafoto amaNazaretha lapha ekhaya akhombisa ukuthi muphi uShembe okhuluma ngabo kulaba wayesekhomba ungalozinde wathi nangu uShembe engihlangane naye phansi kwami kweziba samanzi. Ayibonge Nkosi. Sisevangelele njalo bantwana benkosi ukuthi uShembe simlandelayo okungenzeki kubantu kodwa unyazini wezulu kuyenzeka. Amen. Sengihlala phansi kuke waphuma intombi lapha ezweni lakithi yayiyogana lapha endaweni yakwaMphumulo. Nkosazana nje bikhona ethempelini
Makufika kulo muzi endaweni yakwamaphumulo. Umuzi nje wawumkhulu. Wase kubonakala kulo muzi into eyaqala yathusa ukuthi lo muzi onamangcwaba angaka. Kulo muzi kushuthi kuyafiwa. Lengane phothi izohlala kahleni kulo muzi ukuphila kwakho kuzoba kuhleni uma lo muzi unamathuna mangaka. Njengoba silapha abantwana benkosi singamathuna sonke. Njengoba silapha sifanele ukusebenzela ukuthi masifice lo mzuzu wokudlula emhlabeni sibonane noShembe noma sihlale noShembe kulelo zulu asathembisa lona. Amen. Yayiseyigala lengane siphindele emakhaya sihamba. Yahlala iminyaka lo dadewethu. Mayisehleli wawusumnuka umndeni. Uthi uyena lona oqeda abantu lapha ekhaya. Uthi ke kanjani ngoba nami sengize ngabhujelwa izingane zami ezimbili. Mina ngibulala umndeni kanjani? Ngifike lapha ekhaya kuvele kufiwa. Wathi umndeni wena impela obulala umndeni abantu balapha ekhaya. Wayesehamba lo mntwana enkosini. Ayokubika lokho ukukhuluma baba ngisahlelisekile kahle emzini. Bayanginuka inkosi bangibiza ngomthakathi. Ithi ke inkosi uthakathelana wena mntanami. Uthi ke baba kangithakathi. Ithi ke inkosi mntanami uyakhumbula mhla uyogana ubaba wakhe eshisela impepho emsamo ephuma nawe eya nawe esibayeni wathi mayikhuluma empepheni wathi ucela zonke izalukazi zalapha ekhaya zinamathele kuwe zihambe nawe ngoba usuhamba emzini. Uthi ke lezo wanamathelwa ngisho izalukazi ezayithakatha yizo lezi ezikwakhela iphunga lokuthakatha emzini. Ithi ke hamba manje ubuyele ekhaya kini uye kubaba wakho ayolungisa lento akugeze akususele izalukazi zaseke kini ezayithakatha ohleli nazo emzini. Uma ifika lo mntwana ekhaya ayixoxa le ndaba yayisiyalungiselwa le ndaba yakhe lungiselwa ukuthi abuyele emzini. Into engiphatha kabi kakhulu abantu babalekelana nezinto zakubo nemisamo yakubo. Ngeke mfowethu beyithi ulokhu uyibhungu ungaka uzohamba ukhule nawe unezingane ezisazokhula usazi usazoganisa izingane zakho usazoganwa izingane zakho kodwa ubalekelana nekwenu uyokhuluma uthini emsamo wakini ungazi umusa ubaba wakho ukuthi uma ekhuluma ukhuluma ethini kini. Uyofika umzuzu nawe yokuthi uyaganisa uyokhuluma amagama ongafanele wakhulume empepheni ngoba luhlukene ulimi lasemsamo nolumi nje ukuthi sisesontweni. Amen. Kahle kodwa bona ke abantu bathakathelana abantu. Kukhona into eyenze kunabantu emndenini umndeni ongafuni ukukholwa athi ngeke ngize ngiye kwaShembe ngoba bayamazi bayakwazi ukuthi wena uphatha umuntu omubi. Ungambona egodla isicephu abheke esontweni kanti ayikho into eyokholwa lo muntu kanti khona into afuneka umuntu mayikholiwe kuleli bandla uthi ngisho usuhambile emhlabeni kuthiwa lo wamhlabathi wamboza iqhawe. Noma ngabe ubusesihogweni ithi uNkulunkulu ziyakufuna ingilosi ukuthi kuphi lapho ukhona zikuthathe ziyokufaka ezulwini ngoba ufakazi wabasemhlabeni ukuthi wena ubuphila njengoba ungeyena umuntu uyazazi umntaka kaNkulunkulu awuhlele khona ukuthi awuyena wena umuntu kahle nje ugovuze usathana isikhathi esiningi. Ngoba inhliziyo yakho imbi ayibafiseli abanye abantu intenhle yiyo lento egcina isiholela abantu ekutheni bethakathe. Ngeke sikufihle. Ayawuphatha amaNazaretha umuthi. La maNazaretha nje ayawuphatha umuthi. Kodwa umnikazi waleli bandla uthi ungawuphathi nokuphatha. AmaNazaretha ayawuphatha umuthi. AmaNazaretha awafunani ambelani imgodi. AmaNazaretha abathandani. Ukuba AmaNazaretha ayathandana ngabe ziningi izinto azenzayo ezithuthukisa ibandla elikhomba kuya phambili. Kodwa haye ubheke ukuthi ngoba kwenziwa ubani lokho ngeke size sikwenze. Ngiyanibongela insizwa zezulu ngoba lelo uhambo lwevangeli lunenza ukuthi sazane nisonke. Lusenza ukuthi sizazi ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu ngemzuzu nangesikhathi lapho esihlangana khona siyobonana ziyasuka nazi insizwa isuka eGoli ivangeli nazi insizwa isuka eMlazi isuka zonke indawo ivangeli bamvangeli bashumayeli nabashumayeli benkosi sihlanganiswe into eyodwa sihlanganiswe ivangeli hayi ukugquzana bengashumayeli ngoba ngusokhaya bengendlalela nje nina abafowethu unibhulela amazolo ukuthi mase nifike esikhathini sevangeli ngiyabonga Nkosi busenikuzwile. Usixatho lithemba
Isibizo amashumi amabili nesikhombisa. Athixo olithemba lethu ngezikhathi zonke Thixo olithemba lethu ngezikhathi